Yes, welcome to MEISUM Sopkai Zimik. Hello, thank you so much. It's a pleasure being here. Kacang Kakami và Horzak Zimik hoye, bún nào này. Are recent ethnically mass media đâm đặc lên này. Kha tầm man là career là mà thà cái này establish ham này chỉ phải ye. They thought we actually talented thà cái Yarshim thà cái. Ningwui Yungyung fit. Yarshim Wungsek, Wuklung Tangkhai-MOC. Tangkhul Artist Cover-Lean on me, dance with me, not funny band. Maphaluilu MOC Yungyung. Theingaishon Shang Emkay. Shon-Yungyung feat Kakami, Unfamiliar Feelings, just recently released, not funny band, just to name a few. How have you done this in such a short period? Within just a span of 1.5 years, 1 year, 1.5 years, how have you done it? Firstly, Nui, introduction di aku kita kan jensen ngawur ini. Iwa mihi kejankat, ishawan sopyo da pok mi nego. Horzak Zimik ishawan rapok lui no jene. Ki nu wang third ni. Yeah. Ishawan ada leshi lagai na sopyo lagai na. Ringruno da sopyo da pok mi nego. Ke ishawan ari school admission sadamli Horzak the ahit the ishaven chabahi mirnau ningjang the lesaniwa mirnau prarno the kachap china mirnau pride ani Horzak and pride oh take a Horzak hose the anivna leslaga in Horzak the hosana legara Sopkai Zimik Sopyo jen kradale here. Okay, cái kai gì cái ragta. Tangkhul ba khangja Sopkai hilikshena la sop to hodela. Yeah. Sop chikralo sop phung sopli phung da da sop da zadi jina jara iwa hi sopyo jo mo de shi kshena da sop to khodala yao tu se sop or phasau se sop da da ho la ga rang shan sang na wai ti sang na wai la ga Sopkai da shi da gazin bi za hong rok chini wa okay they in la ara clearly childhood we just at classroom la ga are social media li hada zadawra da khumjo gadani as aming hin nei hada sense of humor now khazang laga mujut pai gi ji da ngrang sa da phning pai gi ji aka phning snei da jap da taiga Sopkai hi elitis sai from the hen da tios ne da gara kjang ja ni na ili introduce sa mi la Sopkai ni introduce sa mi you are ming jang khat on ti gi kan ja ji. Well, coming back to the questions, how have you done this in such a short period of time? Family na la support sa or yari khaktom la zang jena mi na shit ka sang la zang jiwi Ithumwui ji kdong ka rumsar la ka sai ji rum ha da Nanari with family mention saula na Shillong first galiba na graduation subject khang dei tam sala. And then later you move to this mass media. And he will transition by the isi higher secondary isi circle friend circle mishit lagain le tada isi ang lumnaw lagain zat lega jinara Ithumwui Shillong shock ara graduation ibang Shillong shock ose dem Wungsek ne jena sort now interest early shock lega itum physics shock research again. Okay, physics shock lega Anthony's League first admission ni Anthony's League shock yang ne ka Manipur iwa gata result hi hui lega itum na la 2-3 days pending le lega shock da jivara hiliwa aji result shock ka kham ai na khnaw sang jil admission close sa ni itum banam de le ning lum durai na shock jiwe admission kup close sa sang he Anthony's religion as itum physics quick ngai se honors physics quick ngai se ide muchuk jiwa itum first kak zanga akha angala kha laimuli winnerson da khale Rihana ana actually gazang naga ana taiga Edmondsly chancing yang se de isi miktum Edmondsly chance tada ki honors me hangni le de shangyang de physics la close size ajni ka physics wi HOD bajina ai electronics wi kigra hang de le seat hang de le electronics si maths and physics sang pa mai so nishi electronics li sang sar rojing isi mai zas jo de isi interest so now interest yang de tong de electronics sang sa kan ni
laga mai thada technical shongwak chawle ar thada electronics li ningsang bo me thada screwdriver ga shri jati yang so to interest en la jang pam khai ni ka tamama man jin maths lim tha na mo maths lim tha na da hi murder to jini war first year second year laga hi singoma shiman le plus first year we paper rashum kai ni firstly exam thar scan thar singoma shiman ngai lim de i drop out sa khai ni laga musically le interest le yaw jin drop out sai laga next year he continuously music honors sang kui laga the tower dem chu kai ni so electronics drop sa khai na ra jena midway li drop ka sa sai da shim ngogi jena shudi sai da shim ngogi ji na khamsayan mungai ji na so mai la ga na ari Don Bosco youth center ya Don Bosco youth center da shilong a khale chili ya shin videography course si le san 3 months course videography jena musically le interest le yaw so videography idea hi gyau tam hui laga i khla tawi or mi ge dewi da music video na tha kap hi itum jila la ling sang sara mo je da hi idea na hi music video na tha kap khne de ji ba sang sa ne ji ba jili are isi iwi oja ba ji chemlak kai a khane laga patience le la ga na da now aling ni me saru no da awi tholai no kuisar itum ki na misik no la ga nya ari khasi blood sign kipa pigri mai de asi mtv sal feature sai music video ba je new yang ana kap ana direct sami sir da jena ana pura ili influence sami ken na ra hi videography photography ba ki jena mu chuk laga hi tamra je kha phone nam sa pa camera hui plung ra jo kha family background zong yang ka camera lock survey kido status lim le tu jena si avuk tu ya kha yarshim pa me in ali kharjan sa den nan ai de ning yo lak lo na tam lak re je ka in lo mi re dan camera lan lo sang hen yo tu na re tam man interest le man photography youtube videos yang man ji peter mikin na sang man peter mikin ne kharjan na man la isi wi project committee is an assignment committee saman ga firstly music subject khang de na si simwak wa ki kam tham ne they don't have much problem ma okay no nui le ko wena shabu ta de support sala ge shabala support sala ge in 상하이 ji ili ta de shit ke sang le jor le ne hi 상하이 je ka okay salo de khangdei muthal ishi tangkhul khangja le na mening ne hi otpam gak mening kam samre doctor salo engineer salo de nam phum salak jil in arts career jil or in science career jil higher secondary science ki sai ga ara electronics science ji when arts and theory jil problem ki kam le jil na ne shopre ka salo re ka salo ka shop ji mi re de pasen ya so in electronics tamre jil okay tamro music Ari electronics laga drop sa khai thil music class khite music vare jomo next year and nisli music sam create the music class la ari drum class and keyboard ya ji class sang re jen okay ji la zang lo de ji la support sa jen videography la ning sang he da na the video ka pai wi ji okay ji la da pura support sa sir ji da ari and nisli mass communication courage expensive session kai course sa khanda ila learning kam technique ka khatan sa jen na ning sang re ka ta zat lo ka support sa re de zang jili sha bu du khang zon zang ka ta ka ha ki kam le sim ko shong ne ya in a comment ka ba quickly later I found out that it was your dad constructive sala gena na feedback me sa no we YouTuber ka yang I just found out that in a video song li sa ta ali link share sara mani ka in a project sadak le shaban la younger laga na hi kisa da le kipa shui de in han chon ne git laga in to video ka sangar ko ilim sang sar lam yule sang le ya video sangar ko je kan link je sensara lo link sensara laga every video li feedback mi surge na hi iliva pom room laga hita no ma hang ji na ka comment ji le hita ra imang limning la til ek sadak le bing le te khu no ya hita lo de constructive sala ka na ta mai
recommend me. That's amazing. Ini MEISUM hili knowing sort now no fans being the questions chung ke take some aid leko. Then account have photography, music, vlog la YouTube la, and then you are a drummer, singer. I mean equally good. Wedding la sai, product la sai, vlog la sai, documentaries la sai with Warm The TriSacer, Cora Studio da. Yeah. But yeah. Nali gapang kwilo jinjeva or nang rai jadam hadley ka specific sala kai no specific art area genre gapang lo jinje kajipa rado and why it would be. Arijang the decide masar gizimai de tika ari condition or ari situation yang kaba in akmang listik sai kaba bring rare gizi mong en le so that okay say music video journal whole yearly music video here order rather claiming ni the specific season ari wedding la jibam wedding hila season wa documentary la thada wa ye jila whole year round in a documentary mang listik sao kaba you waglong sa consistent with some area thada oddly la kata to protective samai salo bai ka ari hobok jam la ka jada hobok ai kaba akhamang ni stick sa hai ba hi jot full by the you personal song ani yang jaba jot full by so ari jang decide sar ne ka ina the ingsang mai thui ji product photography ta hi food photography ta jat ba hi yang wedding sar la specific sa la in post wedding ta ba hi event wi bam ning ni la okay maning na la da photo mo chung sar la yang every shot is worth ba shen na ta Kakami like a music video hada tiktomji sa samra river. Okay, another friends and fans questions. No we hurry nana sara guys jamsa the music video speak talk by wedding by your challenges and struggles that you've been through. Lagan ji kata overcome sa. Dai me tui da early. You shongaina la kala you client you shongaina la budget lirao firstly. Jena yari we ning pinin jorly yari na kya appreciate sare atumwi feedback me chui chata jina main challenge sare click da ishi kashok bom kai ne tada video kapsi jolo jila like Hollywood looks ning jangao cover bank account level ba tramang jangao jeda gap ji yes to winning zang in Sami shop we kwati ji challenge sa khale ji yarina appreciate mak sa kha itumna effort tra khami queen dog ning pnin here sangai ra ari atam latik me ji client ping atum atam khosok atum wi le yang sangsar le sa khai ni ji clear that kai kha phap mak da ping or thei le ka thada ai mấy thằng mình son khang thật là tăng hơn nào và nhưng học lá cái đó nhưng học hiện nào vậy đó contribute mất sát san là in là yêu cái shop mi cái gì là chúng ta contribute mất sát san là chúng bạn copyright cái thao bảo hiểm thấy thằng mình là free là gì như vậy or appreciate thật đó cái nào cái sao gì là người chọn cái mất gì là khuyên đa quá thật đó that leads to another friends and fans question. Ri anakang hanwa. Which one is more challenging? Lack of financial resources or moral support or appreciation to the art. Chila tricky sala kai question na ka dele awi hila Nalim sila kai so nako kipa ne impa ko ibre bai are pisa iba mai wat sa shone budget laknik to me budget sala music video je ka human wants are unlimited yang thada a kha je ka ningjang me matha me da ningjang shone da pisa ba le shona we ka
yarin appreciate sabahi hiba improve sabai na so tikni when compares like of yari appreciation sabahi hiba na ibang chot mai the pisa sabahi say ashui pachati 50,000 la or 30,000 la jwa ti shuda khadan sem na semai ba exit ka itumna lag akho lag khni upachat sem na sem video ji semai sar la yarin appreciate sa ka ba nganalila so jikini li compare sa ka ba yarin appreciate maksa bahi ada appreciate jila jika jibaji kachot mai. Okay, coming back again to the rate what we aman or the gears kathai jika gears laman sage and then kigle or itum na hi kasa hi li rate jikala itum ma mi khar lag tung khlai saw ra ja. So that is another issue that we maram hili like how do you balance those things? Ari tada balance sai ningang ngai re ji ba so far in the project sing khai jai lim le rang ding thar la kan hang lo ji khaya ji kha ba itum hard work her sang ai na sam ka phang hi ma chang rok na in terms of gear shikzin or atam mi sang khai jina creativity her sang khai hi he to me young go creativity ba hi aman sak mai da khuire so in a young like music video tha adota a project maning the music video tha the storytelling involved ka sa ya jikatha we project singer je kha ba pachatli lama kyam sa bai ni ji na you know once we storyline in a machu ka sa pachi project ali her sangai kha now the pachi project missing ai me ji na so kitu pachi storyline kam tha baji budget ani yang ai khawa atumi budget ti wai khawa kitu word masam ni ji na ti one thing jena gear shigzin itum gear sila quality m tha mai khawa se camera lak a kho we na ka baw lo ji na ara ju footage pachi edit sa vai ba hi la itum lak a kha lang do wi dagar sa ri ji na camera man ma tang lim ne lighting yang oro lighting hi la basic lighting hi ot akhamang loli 8,000 say stand mang li la cha kha taw hi la we softbox mang light akhamang loli so basic 3-point lighting lore je kha 30,000 or 35,000 hi dagar sa wi la ti basic we go ta ka ra itum we edit sa fa yang oro edit we monitor we zangai ra chili kikra desktop layer tikthang room ser ga paila ga na da okay mi ai da standard ari honwi zat now standard kashung da we protection phang re je kha paila ga na 4 to 5 kadai ba kaza we ji na kari hili music video or aha sa de ka rate tum na 10,000 or 15,000 ta hang ga astiba mai income la ari atumai artist ka thai la atumai source of income lam nei thuki da jot no pam so in a eva 15 sa ho eva 20 sa ho arwa da hang khawa atum la mai jot no pam gi da negotiate chang ro ka ja je sa hu ye na firstly kido commercial project ta hi missing rang ka free na say almost 2 years ne 1.5 year ta hi pura free na sa ji na mia hui sa la free shoot sa da phakza phajang room laka khaidan sang rok la ko bai ji no jilingai on the level hi ningsi khmi atum na da ningsi mi say 500 la or 2000 la da mi next project pali thaiga in a jili memory card no tha lo sangao or kate trap now tha lo sang kada equipment avu ngai on the lo sang man daga 5,000 ka jili next project singa 8,000 ka da saman da lene ari tada 10 to 15 alung ni gan real da le ji ma iwi rate pa hi na ya gears we kala khangtai ithumwui lan khwat we the challenges ka hi wak chung khalai shonra ka opportunities opportunities la maklai meaning ne so can you name some of the opportunities in this field as well?
Ithumwui li entrepreneur la mai tik shokrat like shok kar aru hon shok hung da flipping athumli ngishikhui laga se athumna approach ka saba mangrai la ipana approach ka sani na athumli ka thar shopping bali ya aman ne ya khane jam hang ne athumli thada Panagan shi guitar product being he photograph sami ke product photography sa ke just pay me whatever you want thada nishi Yungyung khung ja ka pe sa lo thada yang a process de jili tong la I theng la ma le lu ni jila risk khu la ka khawani si one thing then artist may talented thada sala kai chat your so gi da la la sa the servant pam or dance kata creative work pa hi Taser bamaugi the music video order la chung bapam chena kate documentary tha je ka documentary tha hi ba cha ha malem ni chena yu wang ba mai opportunity hi ari artist chung de layout jogi the order la chung bapam chena waiting ni tha hi la chena ari music video hi la sa da okay laga videographer hi chung dam le rang au morari hi chena mai most important some opportunity okay hila fans and friends very close friend of yours futurely na nari videography we mramli hang all movie we mramli khang han na ba na ba futurely movie makabra jitle and then no way production team mashamra clerk jilang under my iwi main idea ba hiwa editor director filmmaker sada main sada yang kete apang limyang lile ipan ba full sada stretch film ba hi chili focus kasane jina Nikinan we hardcore fans sada da yak lines ma sa ko yeah mokshoy yang rumu da kasapi mi da le then production team la mai later sare chiba ari with evening ne now the ari one man army na zadar le ne revenue generate sa hi lam chung du gi da nali free na sok sa thilam ring pham ring chi na so now the of course in a project ka man mi ngai sang man the production team ra sare khrab okay nari river formal education pursue sa da klane ji ta no course mu kop sang rang Ari no we dam the clay course in a no we bang yakam time the value add sara or sadly. Ila mai mujuk kai ni kam juk ba ta wi hi ari wi status ni yang ai ka ba yang madam ba lu la me yaw lo ba yi da ka sai ka mujuk ka ba upcoming videographer editor or animator dra ka shokrat de je atuma tam cha sar le le ga in ari okay project sam phang oi da matam ba lui khaba now the futurely kajot le sa ni ka business play le bam bam re se ari tam dak le hi issue course journalism ka scripting chana composition ka hi tam sar in photoshop technical song ina na ya khaba thada in a practice session or ning sang at de yang shona gi da tam khai ari tam ra khai bi ba se Kemlang this idea of le series how get the saklak hai male mi chita cover the magida he media law in ethics pa hi in a jabali focus hangai okay ikla the defense ha bai wang kala yariwi ok standard attitude satse je ka ya law in ethics pa hi jabali mthaina tam kui laka of course ari pa idea la jam le rang law in ethics pa hi la tam hungau gi da so that kwa in another that pa gi jabali ji not sure is in proving the Jacker in the degree one. Okay. What's your cornerstone for success? Yari, no. Could I standardly that Jaham Kashun Sarla try Gasa Jina Jorli. Another questions from your friends. Then the Shanghai project, what's your favorite project? And why? Favorite project. You want a Guibay studio initially collapse like a capacity. Not funny with dance with me. One of the most memorable project like a in public teacher project. Okay. Chili Mahang the shock hand the Jot
thada i project sing khaing zai liang jili chot madam therang dance with me we khikra ka kap pa chi deliver initial yang laga pachat lil lam yang le se hiwa standard pan yang ause are not funny band we khikra shui quality le thiau mo shu ka shap la thiau gi de initial okay ka shap mi ause laga initially the portfolio la sem revise de yang pachat lil lam yang la chena ka shap thada stretch sa laga sau gi de chot mi thui chi khikra coloring pham mi thui chi khikra project ang. Okay, that's great. Ka na atham ina pada khai no project being actually which one do you think is your like a turning point or nearly big break me really Turning point project hiwa ari Yungyung ena Yarshim Ningwui Charfa Ningwui Charfa okay Ningwui Charfa ba chi jinang sare wang the first ever ito official music video cover maning din original we video sem kami jurle new jila original official music video ning ne lyrics video ne ka thar la first original sing sao gi da hada ila ningang line na kap mi bum anina la interactive sala kai na hada ningang la kai na ki sa mi bum jena product la se ningang nai da lam hang me ka thar yu wang ba jina turning point na hang sai ti kha artist mai Yungyung hila hada aming satlak hai kala yarina yang kalak hai artist hang sam ba mau gi da I ana ji sau se yu project ka bao se de khang atem tran nervous la sa te ik la dam sar ni ka yari ja han yang rig ji ba ya ka thar la I did my best yari we feedback la thata ring pa bom mai chena yu wang mai chena turning point project sai. Okay, and how do you see yourself 5 years down the line? 5 years in the studio ba ha le sare can assistant le sare production team ma hang rang cover ya assistant le sare chili collab aina ocha sa sa la pai cha tam le ya and minimum or maximum that average 2 film the young 2 film have semi sa la pai this year maybe 2022 live film have shokol bai ari hila yes tada kabi mohung na le and I'm thinking tada within my circle not in a tada team suite hyping within my reach yang in a shit kasang ping atum hi quality le ke ping yang Tangkhul tada ngjan ki ji mi ping jorle ningli approach am sala rang atum le ka hi ping da film kabi man naga music wi shongai na runo sound effect wi shongai na runo kasui wa kai na runo location ka thau wa kai na runo tong hi yang khurjan wi atoda tong hi mujuk ser laga semai da klein I don't know whether atumi ring phala kai na miani ga or say atumi wa I ari wajil involve sa fu ke jini lem theatre cover 2022 liver film ma cover shokore chipa that's a good news. I'll give my best and hak mo chi project hang sala pai. That's great news. Arena naghangili to the studio akavale salpai production le salpai you were telling about that but Arena not funny when we last project it's more like a proper production. Yeah, kind of tada my proper production nei jeremo tada. Yes. Not like in a singra hain tali je unique samai thuki project han nei. Karava ki project mai sing the click. Ari ba ki kam sing the lem ni Shillong li la Wuklung Shong li la cover ari ungbam khai pingwi video caption khai ping ba hi chare edit sabar mo edit misal la kajung khai da le ni o la ka aju ka ba hi ba education lak ba hi chabat bali mthai na media law and ethics tam hungau gi da ibana la project wak bali chak ning sang li la only shudik sa da mang ni ungsing no si yang chena kikri tamang ariba education wak bali pe sa da le ni jili we ikla to we own script la story la ti film wi wang yang ti ka pim hung da ta pam na. Okay, Malay Vaishnada. One important question is
no, every project, we can see that you up your game, and then meeting with expectation the Sopkai video program like there are certain expectations that started to create. Yeah. How do you cope with that pressure? Does it make you feel nervous, or how do you cope with that expectation also? Yes, kila may important sa lak hay question na kami. In a project sing jida project kila ayurong vai jida say wedding video hiva katay bing na awi circle bing na yang may jida hata ning sak lakan yang gizi event shop ta lebih. So atum liva storytelling hiva tak important masalim ni jormo katay achi family achi circle bing yang so wedding video ta pa liva may nervous kazat kata pa hiva chaham lem ni cover music video means the music video by liya. What if they don't like it? Because by hiva shon exit aka sala. So music video caps the last sen sami cover atumui lao achi shooter love song la maninga atumi humanity we lila or just random abstract la chiktali yang area teda atumui la bahi storytelling pada kerang kepungi la ne je cover first thing in atumni anghan tada la hiwi backbone idea basic idea bahi milo de ya sai cover in a online nam sem jitla atumna hik thane se la naw him ramnik bera a hi cancer exalaga theory jikane jadam jangla na la hi khakpi ni jitla jana na ba new memories ping hi thai ka pi je ka rin ja ja ko pap sala ga khakpi ni jitla ani hi partly out hi bai je ka bai na park hi mujuk la partly shin ka bai ka dei hi ne yang se lam ha khli ngi ya ka naw li pens naw le ka pa mui ta za ka pi khui ya sai ka var ji si ne ka next project pa le ba ji mu si si le me ji la ju idea pa hi jana ka sha bai dang da in la largely match sa ka bai wi ji si jin katay Ithumwui abstract we jaka say not funny we unfamiliar feelings kata hi chaba hiwa anything storyline la cha hamalem ne cover kite sa vai leading backbone idea vale ata yang kido music video ji interesting sa make vai bang so tikthak ka pali va nervous cha hamazat mani cover storyline ka sema dam tharan arama mi bingina yang laga criticize sani gam sani in terms of quality li criticize sani laga storytelling ni mangwi ngui laga atang va ahi pang da khanga cham laga ariba khangdai re ji yang na de tang no criticize sa je ka so ji yu bang va tikta ka sa hi continuity makle tikta pa hi yang na ji da jen ji mai ji pa ji nervous ka za da ha ne ha so waiting ka hi va mle ne ka storytelling involve ka sa video pa li va ma ji pa ji li va yo ka ti Well, all the very best for your upcoming project also. Kanao sada videography li or photography li ning sang sokra da clean option now being clean thought chung da le ba and like everyone has a phone and cameras in their hand, video records hardly and unlimited potentials thing. Yeah, people are doing it that also like only from the mobile phones. Any word of wisdom for them? Tầm khui hay mi là nhưng từ từ khác ở kia hàng vào rồi cover thật ra most important thing patience ini the patience mắc lệ adam tharan in a hangai ra thằng not funny band we dance with me ji yêu vang bờ nhưng chẳng mấy tuy gì project hàng sai gì chỉ vì khởi tiêu cả hàng cái gì mà rằng cái gì một thor song hi bung sni li second day or third day I think bung sni thor bung sni ya ji Capre dari Pangri to a gracias restaurant Chilika Haining. So we reached there around 7:30 or 8. Kita lekasong Haining. Ji video kapok Hainer outside lighting setup side kap lega motor song. Yang motor we bung jishatwen kap lega ngiyar rai ne akama motor song bung mati chili simung sung ning na. Whole day last day last day ka kap thang ni li trot la ga ni yang cause patience the khang lu ga sa pura ka kap la ga patience ma khla jam tharan nui video na ning chang ba hi atam la time consuming sa me ra phaisa la
zang mira laga protective la masama imni sila patient sangai ka ba atam la tik save sa paisa la save sa laga protective la samai ba mai second thing le jada third thing le approach atang mi je approach sak thai ba hi approach ka ba no with friend circle limning la ran na business strong sa trade ka entrepreneur bing approach sa gi ji athum bali mang rang sak lila iko ba hi ma lai lila ili horaru no je ba hi ma lai lila jada athum yari ba le hiru sa ba hi ji ba ja leng sak ngai jana now mai thui da ba sa ta idea ga khak le ba hi Jibati terkar sai ada out of interest na sai the composition we fulaga kakapahi masang sangaim ni araba competition sasar au gida na kya creative sasar la nui composition or nui rule ati sure da kakap hida da shijinra or hida da sara hi angle line sara jibahi jibati kyo thing sangai jega na kadaili compete sa ga jirla idea ji leo gi da ji sabai mai jeda kedai ari tamhui khai bing li support sa sa da or experience bing li katha hlayang ji ba hiya ba ji kyo san sak ngai la ka ta kyo tam sak ngai yeah. Thank you so very much, Horzak, Sopkai. I don't know now. Yeah, Sopkai, undoubtedly one of the finest videographer, photographer out there, editor, producer. You really are I mean, he has done so many projects now. And Tangkhul, now you have like make a name for yourself. Next is the music video Sarajika Meiti now na Sopkai, or for example Nagaland or regionally Sopkai Kichi. I mean we can do that. And if at this rate Nana continues, chances are really high. And keep doing that, we can really see the kind of improvement that you bring in every project that you do. We are proud of your work. Thank you so very much. Thank you too. And all the best. Bye.